aizol to case clear tu te in zawa in ti bai vek ule tun lai chu film mu nom deu chua ka tam hle mai kartin deu tho film thar release om sia kan ke chap zo meu lo ni na lang Bani Khan Mizo Film Award sangni le somni palian sema kha award kha hanthir le ta zwa ila adong tu te le nominee te ren kha andom vel vek mai in ka sha a ege nang mani lam in ngai dan nomination mu hawa khan in tu po khan dong se a om thowe kan ti pui thei tur chi kha an tam ma nominee an ron tar lang kha chu ke chu ka boy ngal der maya mi malanga nomination mu tengun de vin ka ngai to kati pui ma a movie anga mutini se anom leviau buka zote film industry a kan chanlen to zia atilang chiang in ka sha mi pani kha chafalu tukina an lak chok luk angkha khatyang kha aum talawa reru ti boy map tham kha kan lo nei ve reng to a alomom kati hle ni zung award zinga chuanin aro pui berti la kan soi swal lawang best film award chu thile dam Conflate video production te khani nan donga he mai hi nilawa best screenwriter le best director an labuka chuba ka nomination hi avain paryat lion muthei bokan ye hemi thile da movie manghian tun kum ni chunga Mizo movie chwanem zia kan shitlanga chungkara nomination paryat changa award lian pathum dong thei thile dam movie chetakani don lo ti chu kan chu thiam mai ome thile dam part 1 hi tun kum February ni somni pathum khanin release ania feedback pon dong chain leto in chir tak mu tu rangkha awangi mema comment lama po a movie plot chain excise department te malang na kha aron tar lang deu beram tunga isakle faklo si lawa aruka anlo thorim dan turte le an na hau tak dan tur zia kha mi puiten kan mu fiao thiam pha a tunlaya drugs in kan ramati boy zia le a phena mi te dole dan har tur zia kha khu chi chet nei lo khanin he movie hianin aron tar langani achang tu pa excise constable ro thanga storyline kha angai nom ma khamika ra khanin drugs addict pani pa puyele op ate character nuizat thak tak ma se changkai taksi kha anon zeptel le ze ubuka hetianga storyline pa ngai tak kara nuina tur siam hi chu Mizo movie a hianin atam ma kan lo hu photo china tamtakin anwar le lutuka a movie ati hawin chulo je atam kanti pha china thile dam part 1 ro hi chu ani haulowa atok chin khop mai engkim kha soi to angin upload chain angai nom ma upload choi turin acting lamle technicality lama an cha action scene a phe chuan mizowa chuanin Conflate video production ho tukhya nom lawin kashya an transitions le an shot changkangin apmunom chin ma award pathum lai an lo dong po kha an phu ka ti thar hle mai thilem dam part 1 hi Mizo action film ka en to chuanin apmunom ber ka ti chin kha ania ma se tuna chuanin ka ti talawa engwange kan ti chuan thile dam part 2 hian akhum zan wangani ni somni paruk November sang ni somni pali khan part 2 na hi unrelease of mani lokani chu Mizo movie a sequel nei phasaber ani hialo me alo nei to an umani chuan khonga in comment lama te khanin minlo shildonia kasoi swal ve thei tho buka kemi movie kha chu an siam me ka an la release ya box silawa thile dam hi am phasaber ni chuanin ka sha a ka shi swal thei ka ti to kha sequel an siam hian sequel tam tak chuan beise phachin lawa sub movie ya tipo ani ve thau hi thile dam part 2 ro chu tiang zinga chhar chi chu nin ka shelawa part 1 a hian plot twist moi tak tak kan huwa tunchum chu plot twist lian tham tak soi han soi tu kha umlo ma se atop dane ro kan rin lok lo dan deu tho kha aron ni a soi tu angin part 1 a hi chuanin a plot hi serious chin le ma se nui pui tu rangkha an zep zeu chin ka ti kha part 2 hi chu kha twan chuak zak ni deu berin ka sha a atira chengin ru lak pen na hun kha man me ulowa achang ngal em ni tin part 1 a hianin thuku chi che tan nei lo ka ti to kha part 2 ne na khai khin chuan part 1 chu velek chu ania part 2 a chuan engma je pan nei lawa Mizoram politics chungchang engma shat nei lo te kan ni ngot lo phei chuanin engma kha han hairwal kha ani lawa part 2 a chuanin excise department in na drugs mai ba ka ku vator ruk chungchang an malang ne te kha kan mule zela kanram issue lian pakhat dangan ron cover le ni tin kuwa to ruk chungchanga sarkar strict view laya smuggling la top chong bia si lote la lak luala umzel na chan ni omarin theitur angchi te pokha anron tar lang boka ngai to na ti thui emema michen khat chuan in asiam tu te hi party nger lam ne ang te poin an muhial mai the ni kan election result chu kalom lo hle mai ma se a hlok chi ngot
ก็ตลเสียดอน มาเสกิมาจวนอินทิลเซงตักเลยเจลินทนทุกผัวจบมวยตะกขัดยังอ่ะอันรอนซอมโครมเทียค่ะอ่ะหมูนมนาติจวลตัวนี้ก็เสียทิลตุเตตันปนโรทั้งอติชงกับทิลตันซีเรียสยาค่ะกันไงรัดเทียมไว้อินอารินเลจวละปัดวันน่ะทิลเซงอวังคานินอันชงกว่าค่ะบิรุกันไงตาปัดจูเฮียอ่ะหมูนมนะจูอ่ะมูวีจันเวดอนฮิจุนี่ขัดทิลทัวเทงอันนี้จูจวนอินจันตินะมาclear tu te po min ti ha ka ti to ha an har san na bel cha tura an fanudam lo bai pui ngai chin bok miswalte laka changa bi ru ngai bok ram noya tlan che bok kha khan tho ipik na kha a bel cha a movie bo ra kha ti cha ma tiang angre renga mizo movie changlu to khi mu tur hi atam lo khop mai clear tu te lama po he movie hi atlan na ngang ni na langa kan cha pa exercise ling thar po he movie wang hian in an duin zo ma rem ti lo man che pa kan cha pa ro chu awa che chang tu pa viaw a chan ti hi chuan in kan ring le mia chuang lo wani part 1 ai khanin part 2 a hianin an transition le an shot so hi amoi le zwalin ka sha an mani len mani kha part 1 kha an ron khum zak ni ka sia an chang hle ang ti po arin theya an sin moi ti tak kha ka nei nuala an top dan sin phe kha chu amoi danglam ma tin sin moi le zwal soi mai theimi alo chu miswal pa montage kha nia miswal pa montage an siam dan kha enge clip shang atak te ne na han be khom khanin an siam ania pi maria city zwalite pudo mate hote kha anron lang nol mai ni pu eflel hira acting lo chat zia kha khalai khanin aron pho lang booking ka sia I khalai scene kha ka en masak ber tang khanin mu nom ka tia ka ngai sang to pani Calcutta Mizoram House poku kan thlau nge tu rani Calcutta Baliganj Road ta Mizoram House ashal ngot mai chu apoi tak zek ruling ni thi van nuam tak eng gi mai kan tha lu ni ole thile dam sequel fule na chu an screenwriting a chalu to khini boka pu bv ka ngai san na po ani boka an dialogue han boy theja kha mizo chong an thiamin an chong kam je kha amboy chin hlia movie ko chatak shadren tlaki Conflate video howi chan in min hlut chha china tun chuma po hianin miro hnu chha lia do chu miril lu chhiate nam phu chapa misual hovin an the dara mi mol hovin ni no chin tile chongkam bungra moi tak kha anron chop chuak nualani tin mi sha zen lo information chatak kha anron zeptel zeu boka tuna ka ngai to chha theme ya chuanin force me te kepen dan an ro soi te khanin athon thu a khanin thui takin ngong anei ba ka khan an screenplay a rilna dep ape he in ka sha a changkang thlota best screenwriter award dongom reng po anni pu bv a ve khianin he aya charon chop chuak le ani lo chuanin Mizo Film Award sang ni somni panga po part 2 hi chu nomination of mulenge karing ti chuan ka soi chak an characters le achang tu te lam lu chil ve ta thungila an casting a chathokata role yan play ho chu an chaviawa role te la zinga hian Conflate video production home movie ka soi se ziana chu he ai thiam deu le zei deu hi la se o ti turang chi hi pani khathi ka nei tel nge ya ali role te an chat lai hian minor role la hawa hian man lai mizo drama deu hi aron omle china he yanin mu ta thak china helai hi chu uluk le zwa se ka du hle ani movie siam tu danga po antam china tiang hi chu tam takan ni ma se Conflate ang level hi chu mizo movie maker po kan nei chat ber po la ani to a technical lama phe chuan keini anga thiam na shan pa nei lem lo tan chuanin soise na tur hi awang to lu tukani ma se kanlo mu thei china alangsar nai waya kanlo soise phak tok chu hetyang hi anita kan soise na chan pu chanem ngai pui na wang jok ani ti khathir tu ten min lo shiat sakula achang tu pa hi soi vat cha kom to Gilbert Colney hi part 1 a khanin action star anga ila mulawani chuanin part 2 a hi chuanin ani tluka mizo movie a action movie in me hi ishito kherlawang comment section a po pa anti thu hi anziak na sa hle a role excise constable hi ain me tak zeta alo chan to na tanga po action chi a chuanin ain me vek zel mai in ka sha action hi chu chan thiam ringo thia tok lawa
taksa te pian phung te hianin akentel azir tel hi ang ngai vetlat thilania Gilbert Colney hi chu tianga po chuanin asa tha emema part 1 ai kha part 2 a hian a seksot zoke moti torania akut tum ringot po lian channel nul takani silai chelek lo poin a hne kanat sa me shimshima rothanga aron chan chhuadan hi athiam ka ti emem boka part 1 a phe chuanin changtupa ber hi miswalan tiang tur chi kha ani done moka timhana nakinai muchwa kanga ti te kha kalorin danania ma se min bum chiang hle ni na arin rir hwai sen box si pachak mai kha chu anupui tan po khanin thile dam kara leng chung po khanin tha phalchi kha ani lo reng ti chuanin a movie ti hmunom tu pakhat le chu miswal pa kha ani boka pu eflal hi rahi mo korate po khanin kan lo muto a acting a chachin khop maya ani chu aswal thiam ber makang ngei pha ti turang chi kha chu ani lawa miswal fing phakar kherek tak duam box si ti she nei lo ani na kha ron play chuak thiam chin khop me a huna khan tin a acting hi a improve telin ka mu boka movie danga kan lo mu to na changa thile dam per chu thlenga ngai to chho hianin a acting hi a improve chho tel ni in kashiam kapute hi he movie a hianin an chu heu de rang meya nulanal tak te khanin an chul meya chubaka mipa jail chunga a umpo khanin mipa khanin a chul le tho poka chul tu kha nga reu meya awan nei ru riau in kashia a he movie a hianin amai ro chu ama hi atakrama chanin khatyang mi kha ani mel lawa ama hi question upa te antia he movie a chandan a character hi aron chan chhuat ne emawang hianin hinge mi puite lampang poina ama mi zia tak emote kan lo tiang ti kha hlau oma miswal mani se adin mun an chiat dewa an twan vak lo hi chuan kalau khungai le china an man do na aron hoi chuak phei kha chu akiulu tuka akhungai thlak dai ani ponlama alandan chuanin pafel mel tak koshana po in mang tak angina langa ma se achung rilten omziate suma chelek na sajia le suma hmuna turani chuanin swal khoi poi salo tak ani zia kha aron pholang chuak chiang in kashia a tin tuna kan drugs le ku watol rutu te po hi ama ang tho khanin mel ino tak mai ponlama fel le chat mel deu chunglamang ge rutak hi anlo ni ve thowang em le ti te kha mingai twa tir kyalani achang tu nu MSc changte role hi a har sat ka ringa acha apasal ber miswal te target ni bok fanuna na khir tak nei bok chung ko nu tan chuanin ri rupa ngai put kha har chin don hle a aron lan to chan athabar reng maya ri ru thabar taklema chan kha angai sia lan chat ti ve kha chu ngai to man he ni lo renga arola khan lan chat po kha tum bokina langlawa part 2 a hi chuanin aron chan chuak chaviawa part 1 a khanin an screenwriting zir lo nge nia a character a khanin du khop lo ni deu kha kaneya changtu pa le ama thatu tur miswal anin chunga anin swal lai khanin engwanga khumala char thengi ani kha sha thiam har hi katilu tuka ama la thabarna khammu tur kha a umwak buk si lawa achang tu pa te inswal ai ma kha chuanin khata annu mang ang lo le lu tu kha chuan thir tu te kha min ti ha le ling zokin ka sha a chuanin an fanu te pani kha an chang thiam boka an mel thareu bok sia no pangte si khatyang anga mani rol ne taka aron cho changchuak the kha an fak omin malam hun eng takan nei nin ka sheboka tin part 2 a hianin character thar kan hmuwa se nangen te character 1 nei tu kha nia se nangen te hi chu ambush a khanin kan lo muto a chang thiamin amizo pa chin le a part 2 a role po hi part 2 a role po hi ron ne le pe khomaya chongkam bung rala ni se ama ngai twaran chunga anzia ni om takang chi hlir kha aron man tir boka sirat pa chu kalau income ang ve be nge a character kha achang tu pa te himdam taka anom nan kha achang kai hle a thuk taka enroll to re mokan ti lai khan an enroll chattir le dumia chuang lawa han enroll chhose r3 te le ngai ani chuanin ron lang chum zum zel ma se thir tu te hi kan vui ka ring hau lawani dong movie mi khwal lo tak Esther Hadashi ral te po kan mule a part 1 le part 2 a khanin ro thanga thopuinu angin kan huwa role yan lu tuk tia soi tur chu ni lo ma se role poi mo tak kha ahun taka khanin ron chang china part 1 a in part 2 a khan kan mutlem dei zoka amai ro chu a role hian honga nei thui le thunga ni
part 3 a umani chuan ro thanga ne na anin kar hi engtin nge ni zel don athil ti swala in siam chatna punte nei theyang em ti te kha sha da cha kum mai a to bera chuanin miswal pathum te kha bora kan ti chang ni emema an chang thiam hlom em boka miswal chewa an mi zia kha in anglo hlum khop mai a chen rova tak tak te a chen te ma soft de te kha ni hloma sung do wanga mi nu na lak pu poisa lem ro ni wang khanin an mani len mani po kha inrin har kha anin titlanga July tu thiam tak khanin achang tu pa ti ta na kum hon sak tu a khanin a thon thu ziak tu ti hianin a rod bang chole te kha amoi na chle a movie a khanin channa ron pele zwal tu khanin an mani khanin an rol kha an rod ne em vek boka an nge thiam em boka miswal te ni tak tak kha an ron thang fu khakti a tin tema a solve de hlek lo po kha ama storyline ron lan phe ka chan a khongai thak letling de hlek turang chia khatyang anga an ron siam te po kha ati munom tu ni in ka sha a tin miswal te ho soita ka chuanin anin swalna sina thisen le ti sathem I lovel te kha I am chin hle bogin ka sha a han soi thui em tur chu omlo ma se in lo chi vem ka shelawa khatyang te khanin an uluk zia le the to pan chwa zia kha atilang hle in ka sha a amai ro chu miswal pakhat ataksa thingin thillang atluk dan kha chu tlem chuanin a angle kha kalo ngai to ana satopa a thing kha engtin nge nung lampanga khana umang oti angle ringot kha kalo ngai to a khalai kha in lo chut ve em kha tyang te kha ke chu kalo chut china in lo chut ve em a in sha em comment section lama te khani in lo sei ve don ya ole atom nan thulo mom deu pan tur ka ne ya thile dam siam tu te hian here to them mass present chadeu mai min pe a lesia play a pakhat manin part 1 le chu hi a le theya la en mi a lo tan le en non le du tan thulom takani part 1 le 2 en kop du tan chuanin heta hianin in kalanga pakhat manin part 1 le 2 hi in le thei don ani part 1 en to part 2 chau kan en du ani point heta hianin part 2 hi apanga in a le thei boka tlaya hianin kalmei don ani Christmas solten nai chawa cholayam Mizo movie en tur du tan chuanin lenge nge chi ani aizo tokis channel a hianin Mizo movies run review zel kan tuma milo clear sakzel turin kan som chewa comment lamat he movie hi if mudan te lo soi vela kan ti chunzom zel donya tin khongain like share and subscribe kha ilam met lawani chuanin milok me sakve nge donya ka video te minlo thir sakawangin in zawai chunga kalome